Ugostiteljska radnja Novi Milenijum Bihać. Gostionica Novi Milenijum se nalazi preko puta kantonalne bolnice u Bihaću i prisutan je na tržištu već duži niz godina i to je restoran koji je svojim trudom, radom i zalaganjem postigao veliki respekt kako kod svojih gostiju, tako i kod konkurencije. Kvalitetna lokacija, bogata gurmanska ponuda u sprezi sa vrhunskim kvalitetom omogućila je ovom restoranu da postane prepoznatljivo ime ugostiteljske ponude bihaćke regije. Iz bogatog menija ovog restorana možemo izdvojiti jela sa roštilja kao i veliki izbor gotovih jela, a svu hranu pripremaju vrhunski majstori kuhinje sa dugogodišnjim iskustvom. Ovaj restoran, osim lijepe i ugodne unutrašnjosti, ima i ljetnu baštu koja je okružena cvijećem i u funkcije već od ranog proljeća pa do kasne jeseni. Gosti ovog restorana su kako domaći, tako i gosti u proputovanju. Jer kako naš narod kaže, dobar glas se daleko čuje. Tako se čulo i za kvalitetnu ponudu gostionice Novi Milenijum, zbog koga je ovaj ugostiteljski objekat dobio zasluženi rejting kao i visoku poziciju na veoma zahtjevnom i konkurentnom tržištu u regionu. Zbog svih epiteta koje idu uz ime restorana Novi Milenijum iz Bihaća, jasno je vidljivo da će ovaj ugostiteljski objekat još dugo godina biti nezaobilazno mjesto i važan učesnik ugostiteljske ponude Bihaća.